Lo mbuzo uma ngaze abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana ubuza uMthandeni SK-ke laphana-ke ebuza ngengoma kazwelonke ukuthi-ke ihlehliselwe inini-ke lapha noma-ke ihlehliselweni ngokusho-ke kwakhe-ke uMthandeni SK. Abantu abaningi-ke bathuke boma emva kwale nkulumo kaMthandeni SK yaphoste ngaphansi kwekhasi lakhe-ke laphana-ke njengoba phela ingoma kazwelonke-ke laphana-ke bine-date nje eqondile kuwumhla ka-27 June-ke laphana-ke futhi-ke yaba khona-ke laphana-ke sabona nangey'thombe nangamavidiyo belokhu ekhona sabalala ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi-ke bathuke kakhulu uma uMthandeni-ke ekhuluma ngale ndlela noma-ke ebuza ngale ndlela. Bafowethu asazi-ke uma kunje la endimeni-ke kuhlezi kuney'nto zakhona-ke ey'hlezi ziqhamuka zenzeka. Abanye abantu-ke bathe laphana-ke ungenaphi-ke SK-ke laphana-ke kanti-ke bakhona-ke abahlekile-ke laphana-ke kwaba khona futhi-ke abahambisana nalo mbuzo-ke ka-SK-ke laphana-ke awubuzile ey'nkundleni zokuxhumana. Bafowethu mina ngithathe udaba ngalibeka ey'thebeni-ke ngifisa ukuza ukuphawula kwakho-ke nangoMthandeni SK-ke ithe seyadlula-ke ingoma-ke kazwelonke kodwa-ke ebuza yena ukuthi-ke ihlehliselweni-ke ingoma kazwelonke-ke laphana-ke asazi-ke bafowethu uma kunje. Thina asazi lutho ngampela ngampela kodwa-ke owethu umsebenzi ukuthi sikuvezele khona njengoba-ke kunjalo. Ngicela hlale khona la ekhaya-ke siphinde sidibane kwezinye.